one kiumia kingi kirerembe kingi na umenyaga kiumia tondu rugambirwa muthemba ucio ni rukwiraga ni hindi ya kirerembe time bunyite ogeni muno joke ni ukoretwo na kiumia kiega gitagwo Francis Gachuri na maundu maikarite uria magirire ni kiumia gikoretwo na maundu maingi muno kuria bunge jawa bunge maundu mamwe tugukorwo tugicira na itana temare gureke ngumenyithania na aria turi na umuthenya wa umuthi na tukwambiriria na mwena wakwa urio kuria mwico biu Kimani wa Icungo waku makuria Gikuyu. Karibu sana kiumia ndikika na gikoretwo gikiega. Kiumia gikoretwo gikiega biu Curi. Thengio muno ni gutweta guku kiumia gikoretwo gikiega tukoretwo tukirikiriria mutaratara wa muthia wa kuhariria amendment iria turathondekaga iri guteithiriria bururi ugie na ithurano cia thayo ithurano ciena uigiririku na cingiroreka na njira iria yagirire na itigirire ati moni ma mukenya ni marugama ona kungithio igoti-ini kuguo tukoretwo tukiruta wira ucio twikireire o kahora na nikio na matunda maguo riu ni monekete na watho ucio gukorwo ukirehwo in the form ya bill thiini wa bunge kiumia giki na twacoka twathie break ya ikomi bunge nigetha tuhe muingi wa Kenya kamweke ga kurehe onaguo mawoni mao thiini wa kamiti iria area thondeketwo select committee area thondeketwo ad hoc committee ya bunge nigetha ithikiririe nginya mawoni ma a Kenya tondu bunge constitutionally kana ge katiba ina jukumu ya gutigirira tugithondeka watho ni twathikiriria meciria ona mawoni ma Kenya aria angi macari wa mugo producer wa Sheno Raja arona nginya gathindi ga kuru ne gathara thiri tondu ni aramenya mushara wa mbere ya bunge ru ni mwaba mwaria muti ya haru ti horo na mushara ni horo na kumenya aria matugiaga ri tumakamatire chini haya yo haha mundu gwitwo wa Kirindego wa Njiro wa kuma kuria Kirinyaga county oi kumana atia ebaite kuru ni wega ni ndu wa gwa kimwaki wa gwaini ndabitukira matura maingi muno nyumite o itura ria Mombatha na kuni ndo kangionganagia ngo nyingi muno Mombatha ya gwito banana kana Mombatha ire ya fiyo gicwaini Mombatha ire ya mai ire ya mundu gwito Sultan na ndagioka na ngo nyingi muno ndo ndure wakie makini ati andu umuthi muthenya wa Sunday bakoroga mwibiri toni magiota mwaki teruri kwena muthuri anjira ndakinya njuge ne andu manangu itagwa ngari wa kureka buti na muno mwaki marigicirie magiota na motaga tondu wa maundu maria maumaga thiini wa riko riri ria Kirerembe ria gutara andu guthondeka bururi na gucenjania meciria maugi reke njuge ni wambia kamwe muno tegaga guikarania mucimiwa wa Icungo is the only member of parliament uria atukire elected ataikirite kura rita ria keri ni undu ndakithingitwe uria gatiba karauga article 138 ni tugucoka kwa Yesu ringi ati no nginya kwambe kugia na nomination nigetha mundu atuike declared unopposed. Mheshimiwa, congratulations. Thank you. Ni tuli ukahau no itana bogothi hau ndamenya kiria kiratuma umwire uguo ni ha gitondo wathanga niwe mutabania wa maundu ma NASA kuria gicigo-ini kia Mount Kenya. Karibu sana na he handu watwirire kiumia kiu kingi tugucarie nienda ikiria maitho kamera-ini ndiakuonire ona ha ndiwe ni hawa roraga kuria maandamano tatu twalikuwa muno mwana ithabu na rucio tuli okuo na njuge ni wetha ni ngatho ni ndu wa mwenya uyu weekend tirari njuru kiumia kiu gitikoretwo gikiuru na ndoka na ngui nyingi muno cia kuma na nyumu wega cia kuma matura-ini ira ni tirari itura ritu ria Mihuti hari muthuri wetagwo Gacawa Kebiri kana Roma turaumagaragia turahurukagia ira na andu maragikiria te marakenjerire maraheirio horo akauga ndino horo mwingi muno kiumia kiu kirathirire kirari na maundu matukanite no maundu at least meri ndiranotire matana ngenia roho undu umwe ni parliament kurehe mawatho kana Jubilee kurehe mawatho maria marenda kugarura constitution kana marageria gucenjia constitution na bill na kabil undu uria ungi ni uria polisi iraingirire guku kwa arutwo guku university maraingira marakora arutwo othe barakora arutwo mari irathi aria angi metoro na baramahura baranjuria githigithanio ndu ndera notire andu acio marahurirwo matiroragio kibandi no kurahurirwo Agikuyu kurahurwo andu a western kurahurwo andu a coast ni kuonania andu mamenye ati kuri kugia impunity
teno ere kwa Jubilee gutiri mutu ta affect ya affect ga ndo de kijumura dunani na tiga ndo ya mata affect go no ya the political class impunity watu ayage tuli ha ithuo the ithu the ta turaku ya kumira bombe ithuo the tukakata yo tuhuragwo na kidana njogo memwe dunani to dikwenda tuhuro na kabira to dikwenda tuhuro na njogo memwe ne karo ithuo the ri tereke tobe tucoke direct ni tondu kinya giki ugo waigwa watariria ni gukoretwo na medekithia ma gucenjia mawatho ma ithurano na ni medekithia marehete gucanio muno gatagatika mwena wa NASA na mwena wa Jubilee na gukerikana ati Jubilee marageria gucenjia mawatho ma muhira riria muhira wi half time na gwakigia na gucanio nyingi muno na mutongoria wa bururi ni arireirie directio ona mutongoria wa NASA no arireirie directio iketobe tuigue miaria yao nigetha magituhingurire kiririmbe kio mwe tunalifungua bunge ndio maseneta wetu ndio wajumbe wetu waweze kuangalia sheria zile ziko na waweze kuendelea na kazi yao badala ya kwenda bunge kujadiliana na wajumbe kule. Wewe unasema tunaenda maandamano au ni bunge ya kubadilisha sheria? Si bunge iko pale, siambie wajumbe wake waende wajadiliane na wajumbe wale wengine. Kama wako na maneno wanataka kuweka kiwataleta. Sasa jamii wewe kwenda kupeleka wajumbe wetu wakapiwe na wapigane na mawe barabarani kuna haki. Na hii sheria takataka ndio huru umepeleka bungeni. Ituvulie mbali. Wewe uweze kwa kama tulicheza mpira. Mpaka tumefika kipindi ya dakika 90 imekwisha. 90 minutes imekwisha. Sasa imekuwa ni moja kwa moja. Alafu sasa tunaenda kwa kipindi ya ziada dakika 30 imeongezwa. Alafu sasa wewe unasema tunabadilisha sasa sheria. One riu mutongoria wa NASA arauga mubira wa thaki ndeka 90 igotiria Supreme rauga ati tucokere kana tugie na extra time ndeka 30 tumwenda gucenjia mawatho Kimani kama kwenda guthukia gitama atere gacuri na no wega twari uhoro uri na nyambe ngwere ngutumetwo na ti jeruo ndiko kana ngonjo kana ndungu citare njature kuma kanitha wa IPC kuria Dandora to ne kuo nyuma na ne kuo ndarigiriria mucamanio tu makwa campaign hari Dandora phase 1 uria uraigua atene uhoro wa cenjio ndagika ya mwico kipindi cha lala salama extra time inere taririkana mawatho ma utangathi wa kura macenjirio ni igoti githurano gitigetie ta wiki igire kana ithatu ciro ria wa Maina Kiai ukigarwo kiuga riu githurano gitarwo na gitangathirwo polling station kiria kirangenia umuthi wa mbere ni kuona mutongoria wa NASA wa Gitonga at least riu ni atikirite kumira guthie kuhoya kura noguo niguo turendaga na niguo tungimuhoyeke tondu kura citironekaga na demonstration ni varaini na kura tirumi na press conference uria tinda makirumana kura ni riu guthie uguo kuri andu amahoe kura koguo wa mbere ni gukana ati at least ne tumukinyetie handu riu aretikira kumira guthie kuhoya kura ni kuga nikio ndakwira tumanyiteire na haha rungu na haria tumanyiteire ni haga curi na uhenda gikemwe ndaririe ni uraigua makeheta makauga gutire githurano gigakwo mweri 26 na ria twakiria tukiuria andu aya marauga gutire githurano gigekwo ri ne thirikari marenda kugarura ni bara marenda kurehe kana ate marenda gwika of course bara ni marenda kurehe ni kio raigua horo wa demonstration ni mubango wacio ni cirehe waga gubururi-ini na thinikirerie commissioners IBC nigetha mehere na ni maravangite hihi commissioner kana atatu mathenga githurano kiage gwikika njira iria ingi marari nayo ni kuromerera watho no ngithikiriria atienda ya molo muthenya ngwiciria wa Jumatatu ka wairi ekivira ni augire akiuga tutigweka ithurano na tukurumerera njira cia giceria koguo twikimenya koguo nima mutikugarura thirikari na mutimba ona mungiagamba njira cia giceria na iriku njira iria marenda kugera ya giceria neno Supreme Court mwaka wa 2013 yoririo eheane advisory kana motaro ma tungithie a fresh election githurano ta giki turathiire gigwikwo atia na igotire kiuga githurano kiu gigwikwo ni aria uria wa petition riu ni Raila na Uhuru
ora shidete kana ore mara ora twarirwo petition na meka matigucoka gwika nomination jeru nikio rona riu githurano gikirekwo ni Uhuru na Raila matigucoka gwika petition no igoti rigetheria rikiuga no umwe wacio magreire gukorwo megithurano-ini kiu angieheria no nginya gwikwo nomination jeru koguo agitongore marabangite ri ni gutinda magitwagagia guku macoke ndagika ya muthiari andike marwa ayeherie riu ri urona mena ruo ri ni kumenya atiriri mawatho mamwe ma maria turarehe ri wa mbere ni guthondeka hau ha IEBC commissioners ate IEBC commissioners ona mangiehera atatu turauga quorum ya commission ikorwo iri andwana no matwarithie wira na mbere tugacoka tugathondeka ha chairman wa IEBC ati vice chair no arute wira ucio no vice chair angikorwo atariho mundu commissioner wothe no aheo wira ucio uri ungi ni uhoro ucio wa mundu angieheria wathoro tutoga uthondekwo ati ungieheria ri andike marwa mweri 25 andikire IEBC marwa izo njira kweheria ti gutangathana guku ni kwandika marwa wire IEBC ni ndeyeheria angieheria no kuroka gukarokwo Uhuru wa Kenyatta atangathwo na athi apisho orero uguo tatono warehe maundu ma watho ri nigurehe mundu gwitwo ndegwa jiru kaida gatari kuraihu gitonga ruo kana thina munene muno wa NASA ni uriku hari maendekithia ma magucenjia watho wa ithurano thank you wa udomweri watho urakonania bururi na urakonania tagithurano giki turathiri ite wagirirwo kunyitanirwo bipartisan approach tariu riria twiraga gucenjia watho uria twiraga gucenjia ri twathire tukinyita kiria andu a miena eri tugithie witsa na ngeciria Kimani ari wa group yo NASA ni nduthagira wira bunge ndirutagira bekawa we ya oria na oria ya kiraitu murungi na James Orengo James Orengo twathire na gukiguano uhoro ucio ugicoka ugikata ukirehwo bunge ukihitukio and generally ucio niguo mutaratara uria wagiru kuhuthirwo tugicenjia maundu mothe no tigwikata no tuko bulldoze na at least kuiguaniro tugada tunyihie halo akirimo na iri burudini maatho maya mamwe maracenjio ri na wakiriria gutwirania atiriri tariu ni maundu ma constitution tondu tariu uhoro wa returning officer wa presidential the constitution indicates ni chairman wa IEBC so I don't know I don't have the information as yet kana ma kuhota kana ni kwagirire uhoro cio mathi uhitukio utawekata utari amendment ya constitution if it is okara ni ugwari definitely wa kuhitukia no wadio ihodire uhoro cio no gatuo constitutional the other one ya kugati ati no mundu no ehitirio ni mundu uri ongi wotheri iyo na tiga chief justice na deputy iyo that's a constitutional requirement aya marauga it is 141 article 141 of the constitution clause 1 it requires that mundu uri chief justice ura hitiria president yeah ni deputy ehitirio ni deputy CJ and that is a constitutional requirement how it can be changed through a bill in parliament dioi how ona akiriria gututari no hari itanoka he wakirire hari ndona hakirehe direct muno ri ni horo wa maumirira matangatho thiini wa polling station presiding officer na returning officer marehe maratathi macio Nairobi original forms how did Donald Trump na gucanio kidogo ale gweciria andu aya mena memory nguhe muno tondu tugioka transmission ya kiriari ya electronic ni how to beat tondu gwatuikaga atiriri and I remember kivoitugaga atiri andu aya na thimu ni mahorire ndiramekate ndiramanyita na riu maruga form ikirehwo tondu na 40,000 polling stations abandu makurehe that 4A riu what is the practicability andu aya mundu okiarehe form 34A guku ki tondu no ikirehirwo physically aya tugitwarire kana igitwarirwo ndiwe kana mara ukigitwarirwo returning officer riu agukorwo na form kindu tamagana bana
magana bana okay and mundu tochi ona security yake ri ndele kivuitunga khakate na ikyo maundu macio mekiretwo transmission ile nigetha tuga safeguard for mwisho igatuika secure that ona igithikio reli at least there is a record riu tuga ati ne kiria ri ne hard copy ri kireho ni mundu ri there is a lot of issues about logistics ohoro wa kurehe horo wa security ya form nobody can guarantee da kora koro litho ni ririaga mundu ririaga kingimanation ngo nirige kumeretie wakiri ona sara atarakitikio ria rauga we mwene ndaretikio wakiri ni gukinyarira riu nirorete bili no wega no kamita uko gitumi gia mendekithia maya nikiriku Kenya mbejuge thini wa system cia watho ni kugena kindu gitagwo complementarity. Complementarity ni itaru inje kwa mheshimiwa Gachagua no avote kujukiria. The tragedy with the IBC Act ira twina muthenya wa muthi itikorwo na aspect ya complementarity. Complement de gugitata na gikuyu kuiberera na kuibereria niko to be critical mwe wakuga ati the power ya presidential declaration ya elections itagrone ko vest na mundu umwe to mundu sura no akue no arware no athira bari age gucoka na ni twacie vest on one organ from the beginning nyera twa thondekaga IBC Act. I was one of the proponents ma propose gati power sisi igena nyamwe tureta complementarity nyamwe ngene riri ni system ino ya uboro wa gucokia kura cia ikua tutingikora tu with a singular mode of transmission no nginya na kukugena nyamwe ta complementarity no nginya IT e complement ni manual na yo manual ega complement IT tondo maundu ni macenjagia ora turatora andu vindu vichinjanga IT no collapse ona manyo na no maratazi no more so we need to complement the two systems aikoro nito kwenda kugena kindu gitagwa credible elections niki niragikana nja kurari na cira kuregotini wa NASA na Jubilee NASA maugire marenda kuthikurora servers peke yake na kwa tukirime kwenda kuthikurora servers peke yake na lema agire kubewa access ni IBC ni onire the verdict ira judges maugire niki tondu sabe ne tari na complementarity ya manual kogo na judge na tira kera gwiciria atiriri kuthikwetha what is there in the manual backup aikora kwa akiri nayo augire tondu inyu ni mwaga kubea na access ye you are guilty as charged. Then those are some of the reasons ile wa the majority decisions. Kwa wote siria tiriri parliament na ndienda kurora parliament ta nyumba ya esiriro ndienda kurora NASA kana ndienda kurora ta Jubilee aikora nimekuwa na kutegia bururi uyu donginya magena complementarity system ya legislations tutigaye ko vest powers na mundu umwe tutigaye go trust institutions tutigaye go trust system umwe ya transmission adokana kangene riri are these amendments worth kana amendment isi ni siagirire kabida tagaka twagiro no gukora tukimenya ati kwina parliament ya twikire sworn in na ya twikire na ya bingorirwe ni president na kwina parliament yogu parliament ira wayo ire ya twikire sworn in yari ya kuthina mbere na kuthondeka watho na guti watho parliament matangithondeka no abotigero ugo Kimani dinono uri munene muno ndaigwa tongoria anasa makeri horo waguo na ikundi mwe cia civil society marauga atiriri mawatho maya murenda gucenjia ri mahitukirio na njira ya wiguano mwaka wa 2016 kuria Windsor riu muraregire gwita abunge anasa niki muiguithanirie mumonie fata wa gucenjia mawatho macio mugicenjia mukiri hamwe gwo ukereka nita muramehithiire gacuri reke nguririkanie wa mbere gugithio Windsor maria maririo Windsor macokire makirehwo bunge ehitukie tondu katiba ya bururi uyu uri ndiri njira ingi ya guthondeka watho tiga kugerera bunge kuguo njira icio gitongarageria uturehera cia mukatori nicio turarega na uririkana cia rehetwo cia mukatoni kihingo iyo maumira bara matura makometera mini athuri agima guku Nairobi makiuga Isaac Hassan no nginya athie tukiuga Isaac Hassan aririo etekera gukieherari tondu gutiare njira ya kumucurutisha ehere tondu katiba ne mu protected article 251 252 uri ungeheria commissioner wa IBC
koguo tukiuma njira yari extra constitutional yari extra legal nigetha tugicoka tukiuga githondekei commission uria mukwenda na ne njuge nie ndiri umwe wa andu aria meririte muno na ne twerirwo tu headliners amwaitu tukirega njira icio tukiuga kana ni makome baraka ni meke atia ni mature ku no twagirie kurumira katiba uria ihana history ne go to vindicate riu ati riria twamonirie njira iyo ri niwe no riu Gitonga atwira tucoke kiuria kiria andu a Kenya magire kwiyuria ri ni kungikorwo hingo ciothe twenda gucenjia watho twithia tugacemania na hau kando ni kuga rucio ungienda kuga andu mekagire ta idune teyo yaku ri no baro kuruta no agagu kurehe bururi uge andu mathie macemanie mukawa unge na hau mahaka bunge yoke shurutisho hetukie watho ucio ku no nginya tuthenge wa mbere nigetha tugie turauga tutuike bururi wa guteya katiba bururi wa guteya institutions cito iria independent tukauga tuteye igoti nene Supreme Court na judiciary tuteye IEBC tuteye bunge ate bunge onayo ni arm emwe ya thirikari na ni andu Gitonga athure ni andu ni raia ikamathure kauga aya nio mareikaraga thi ta thuri magatucirira na maria mahitukia tukametikira twita Kenya nakio ndakwira riu ona wi muhe mweke katiba ino itu ni njaga muno igakuhe mweke wi mu Kenya ati ona aria uthurite magucirire ungikorwo na riciria rigukuria gutire kigiria muthie mucemanie mikawe murenda gucemania Gitonga na aria murenda gucemania nao kuma wa iriri murehe mawoni macio bunge hari undu ungi Gitonga uga ati katiba irauga chairman wa IEBC no returning officer yugete chairperson wa IEBC no dugete atiriri ati chairman ucio ri no uria we uthuritwo na digiretie the same constitution yugete independent commissions chairman atariho vice chair no act hado hake kugo no guturenda gutataura na watho na katiba itatauragwo kurumirira act of parliament kana kurumirira horero ugo Kimani Gitonga directly ino yothe egie gucenjia mawatho ma githurano ri ndathikiriria abunge a NASA marauga ati matikunyitanira matiguthie we mawira-ini mwa kamiti iyo irathuthuria maundu mau iratongorio ni mundu gwitwo William Cheptumo na mukuhuthira public opinion mukuria supporters anyu woni wao ni uriku abunge anyu muregete kumera mathie matindikane na watho ucio bunge niki nigetha okondu kuhituka ndugakihituke kana ma convince Kimani matigane na watho ucio constitution ni yugite gatirire ate andu no ma practice sovereign right yao through andu aria mathurite kana mekete kana mage practice directly riu agikorwo atongoria mutire na imani na aria atongoria aito magiona augo nugo magiona to practice directly yoto wa itumi itiganite ri na imwe necia kiria necia abuse ya kiria ya numbers in parliament already nitoya ona andu aingi aria maraingirire ha parliament ya maraingirire bari mwana Jubilee tukirikia petition ri majority ona ni ukorwe thiete tondu aingi ni maukoro makiindukio tondu aingi ni 54% tia kuda igiramenyeka kuria ciumite koguo andu acio kiama kiki decide ko practice kiria sovereignty directly so be it muheshimu arauga ati andu maticemanagia tigicemania mukawa-ini uhoro uthie parliament ona otari Jubilee magitwara maundu mao mundu mamba guthie gucemania kindu metaga parliamentary group kana ruga ya parliament yuga makimita rimwe kamukunji magathie magatukania meciria nigetha magathie magacira mariki ndukebwa nigetha matigathie kugia na ngucanio kuria nene and there is nothing gutire kindu kiria hatiri uru onao mashindano mareo ni watho tareke ngwira mundu gwitwo Gitonga gutire mundu ugiritie andu gucemania nakio ndakwira inyue thiei mucemanie kamukunji kana kayore kana turacemania okure mugucemania mucire maria murenda gucira ri katiba ikwirite institution iria thondekaga watho ri sina kume kawa-ini ni bunge mwire abunge anyu mwakorwo mwina imani ni mwathurire andu ri tiga thiore icio rarehe cia 54% ri aria inyu mwagithurire na 44% ri
kana 46% ri mumatwarire macio moke thikiriria moke kamiti-ini ya bunge moke mearie mauge ithuiri turona manual system ri ndekwenda ikirwo na hanini turenda electronic itheri wakeri he undu gitonge kugite ati mureheria electronic mwikire manual na icio nie ne ngura gitonga kiria tutangota gucindana na inywe ni ndeto gwitwo maheni na propaganda cukuru iria muthomagira propaganda kana acio mwikoragwo na mathomagira ithuĩ tutiathomete twathomire uhoro wa gwitikia ngai na gwitikia matheri iria turage rugamite na manino manual gacuri thimo teno yokire guteithia ino ni electronic iguteithagia wi haria barari handu handengere hau uriri nguhurire twaranirie no kwaraniria no ndengere twaranirie kuguo ri electronic system ri githurano gitu wa mbere mutige kuhenia bururi twina githurano electronic githurano gitu ni manual mundu aga iratathi agekira tiki na bairo ana vejo mundu agacoka agacoka akonja iratathi akarikia ithanduku-ini manual magatarwo manual 1 2 3 4 5 magacoka form 34A ikaihurio manual na bairo ikoyo ikaihurio gitonga agia kura noti uria mugiaga Kimani wa Icũng'wa agia ciothe uria tugiaga igacoka cigekirwo jumla haria presiding officer agacaina akahura muhuri akoya kiria gi form-ini iyo aga transmit electronically na kanyamu gegwitwo kinskit akoya agakanya akauga gitonga auma na noti Icũng'wa auma na ciothe ekoguo akauga tuma agacoka akoya form iyo agascan akamituma agatuma image niyo retwo mbica yayo agacoka ariki uguo akoya the physical form yo nyene manual ri ti electronically akamioya agekira muhuko arangiritwo nikio mahayagwo thigari agatwarira returning officer aka constituency level ri returning officer agathondeka form yake 34B na akacoka agacinyitithania uguo no nginya acirehe bomas reke ngurikanie gacuri Supreme Court iria turerwo tutiye muno na ithuĩ tumitĩĩte muno na nikio tureka tugathondeka watho kuringana na uria Supreme Court yaugire gitonga Supreme Court majority si minority majority ya Supreme Court Odunga mundu gwitwo Maraga Mwilu Smoking Wanjala na Lenaola maugire makiuga tukuona system complementary ethathaurwo nĩ ndu magicoka makiuga atiriri gitumi kimwe gia guteaniria githurano twahotanite ri ni gukorwo fomu 11 cia 34A citiakinyite Bomas haya no rangiria ningi citwarwo uge no citwarirwo cia electronic na niciorerwo no nginya ikinye wetiga thina wariri wori igakinya igotomwo electronically na cicoke ikiriro ni ciakinya ukamuria thina wao ri na kurumirira uri igoti riakire ndiguka hau hariwe nigetha utherie tondu no mea hohi na hohi nyenda ogathe hohi ndamuhe mori hana renda akondo ya me gitonga ni murona ta Jubilee mwehithiire handu leo naitana okay itana ugo ndigatirire na mheshimiwa arauga uhoro wa propaganda titarariria andu a bururi uyu andu a bururi uyu ni moe ni propaganda maragia propaganda kiroko na kina ni mamwe na ciraniro itakinyaga ugo Jubilee ni moe kaine promises but tari mala kile hiditrai na mathako mareraga yo ndeta go propaganda ati ni twakite ithurano iwaje ithano cia muvira joka kurorwo ni kugutire waraya propaganda makiro chikiama togwa kaithura ikiria iyo ndonye mauga ne togwa soka hari aho hari handu murona ta Jubilee mamwehithiire thiini wa mawatho ma marendekithia undu mwe ni atiriri kindu kimwe ona tari kwihitithia ri marenda kuga atiriri okara ni mundu uri kwihitithia president ri ona Gĩchũng'wa mheshimiwa no athie na hau agire jaji wake oria ene ndorobogete ni judge okay lewe ore that is leo de kwabiri ni kurehe ni set kiria for anarchy setting the country for anarchy mawatho maya they are being passed in what you call bad faith
bad faith tondu ko ni maatho maretikana ni dio ga maikarere thi of course mamwe definitely it is ni maundu mega generally and as toria wakidio gadi atiriri definitely we need a complementary complementary system. That's really what yes, but now the issue is this complementary system. Oria wado le kwata. Oria seto. Liwa le ndo maenda kuarania. Ni ndo balacha jia ngolu. Ni game le kata. Ni game rati na bele. Na todo na game no tio mara ko idu oiki. It should ni undo agiro gwekate maga macho maroro ni mareko na Supreme Court yogiria terere maudo kithurano githie gikuo na watho uria existing it did not carry on kithurano na watho uria existing at the time of going election atuwakiri dia tia ugathondeka nginyore igotire kuga niguo ugire no ndio uthikiria judgment ya Njoki toke ya Njoki ya State House tuge atiriri urore ure judge ugire reke tukutenya mureta gwate na gikuyu muigwe na mavira uire wa mani atiriri twambe turorie watho kithondekwa nile tukorwo tukithoma watho parliament ya dikithondeka watho ni turagia atiriri what is the mischief that parliament is attempting to address? Parliament ireda wika atia rirera thonde kama watha ninge cothirie parliament ya libora parliament ya mheshimiwa Icung'wa na mundu gwitwo mheshimiwa Gitonga yari parliament ya Jubilee kana majority ya bururi mischief ongicothiria amendment ireda tuka proposed they are better for this country and they are better for 26th of October 2017 nigetha tukabota ku deliver kithurano gitena ngui no gunguga gyorwo ye complementarity system kana complementary system nigetha loopholes ire ironekire thiini wa Supreme Court na Supreme Court yaugire tuthitukathondeke tugeke githurano na wathore wiku itiara uka parliament itiara no kuthina mbere na legislate maundu megi githurano parliament no ithina mbere na legislate ona githurano giki arucio no registrate na thondeke watho tanyitiroro hau Devo watho jaji maugire githurano gicokerwo na applicable laws kana existing laws mawatho maria mariho kana mawatho maria magirirwo no gukorwo mariho thiini wa githurano. You see, as at that time muthenya ura igotiri abayanire judgment yario there was the existing law, it had not been amended, but if there is going to be an amendment I can't call an amendment ya watho uyu Chebukati no nginya karumirira watho uria wathondekwa ni mbunge wa kumwira uria agiro no gukora gika githurano kiu na nikenda uga atiriri as long as watho idrasenja architecture ya IBC uria me organizate drasenja platforms ya IBC no compliment kana kwiria guthatha ura maundu maria IBC mekaga watho cini mwega tarutura atiriri mundu aikora ni returning officer ale marega go sign forms mangiga go no manya no cia go sign cia Jubilee na cia NASA mangiga go sign wewe returning officer you will be liable miaka 5 na nikio ndenda riri Devo tondu muikererigite wa IBC Wafula Chebukati twamuria rauga we ndarona gitumi o giothe gia gucenjia mawatho githurano giki no gikike na mawatho maria mariho tathikiriria meario yake. We don't need any more laws to give Kenyans an election on 26th of October. But if Parliament passes the laws, I've also said I hope those laws will not change the framework we have put in place, because if they do so, then they'll put us in a very precarious situation. Dewa kiria tumathake merio ni tondu riri chama na ruga matirona bata wa gucenjia mawatho githurano no gikike kuria guothe kuonekanire mahitia ni mahotete kuthinga marima macio no na kechama ni ratira atiriri aria magire gutwara forms 11,000 make it watia what have they been done? Tondu ya responsibility andu magoetwo wira ni Kenyans ya gutethereria ngui nigetha Kenya mote ku exercise sovereignty yayo na right yao to vote. Tronda kuga atiriri as long as the law is facilitating the good order ya kithurano, that law is a good law. Na njuge atiriri kabinde karia katwika kwina kamukonji kau ni kabitukire twathiega kamukonji 1989 1990 1991 1992
when we were trying to caucus tugicenjia kindu gitagwa change section 2A ya gatiba irete multi-party system na bende twathiaga kamukunjie gutiari na uhuru wa kwari pa guturari muthenya wa muthe parliament itiari parliament ira tukorwa tumio muthenya wa muthe yari parliament ya kwigioterwa na nikyo ndego goda kiure kyo ndendo ugitherie nigetha na tugithie break ando mathererwo fiu applicable laws yes siria judge maugire githurano gicokero na applicable laws ugo ne kuga ona mawatho mangicenjio ona thikwe mwe mbere ya githurano watho ucio ni applicable. That is the applicable law fit for that purpose. Tondu bunge tukagatire na kiwatho nangoli na kitungu choke dalithie the law grows with the growth of the society and dies with the death of the society. Atuwatho okuraga bure society rathi na mbere igikuraga saruthe ino society the nite ya kidemokrasia ya Kenya ni society ni demokrasia very young ni kana demokrasia nini muno no turathi na mbere tugikuraga tukathi kana gakambire kwinaina magego ugakura ri kamera ringi ukona riri mbere ya mera ri kombo ugatwara kwi dentist arige wega obure kana karathi gikuraga no democracy itidia gikuraga na watho no nginyo ubote gukora ugiserve the growth of the law of the democracy at that particular time. Kimani mawatho maya ri ndathikiriria abunge a Jubilee a NASA marauga atiriri murageria guthinga marima na meanyere yothe yahuthirirwo gutwara petition igotine ati ni mitego murageria gutegura nikyo muratwara mawatho mana mukamatengeria ihenya atiriri horo wa mari ni mitego na ndakwera turategura mitego na riu ni ruo ruria runene mena ruo ati mitego iria marategeire bururi uyu ri na ti korwo ni mitego ya gukuria no kiage gutegurwo no mitego ya gutega bururi ati ndi uguthie githurano gitigitie thiko igire weyeherie githurano ine nigetha gitigekikwo bururi uture na wagagure na wagagure umuthi ugacuria andu matirahota kuruta wira andu a biacara irorete guthira tondu mundu wothe ri etereire nginya aekezaji investors akuma naja mundu wothe areterera Nairobi businessmen ona rucio business community hau gina investors gugaga metereire kire tugana githongo witensi ate metere mone uria guguthie mweri 26 mundu urekirira bururi mutego ati ona thutha mweri 26 ri ninge tuthie nginya January bunge ena jukumu uguo ndegwa uga ya guthie igiteguraga mitego teyo nigetha irore ne habururi ungithie uhingwo ugwe igatigane yategura mutego ucio nigetha bururi hota guthie na mbere aya nao ndo matire na bata na ruu ri mena bata na gutaka mitego nikyo igua makiuga NASA hao NASA yule na nire horera Kimani horera ndego horera gitonga ona nire nda kumunasa kire ni wa break kidogo na guthoma Twitter dona tukirwa ati ona kirebe kyo modeti gitire na to that gender rule rule no mwaka ndege fage nigata hakikisha ndaigira thino wa to that gender rule kitabu tukiri hanini tukushoka sokerere